Welcome to my channel. Taksngi ngamut banle sya kerang syuri banle kai bat perlok banle pengat menta ngidon halenti bat ngapen EP ngalajan ur bat ini di perlok tengah bat di kuni para ini bahkama di kun perlok di kuni pai ajan ying bat menta ngidang don halenti kene gede galenti banle sya ka shortcut banle sekarang suri ngile dak ba shortcut kena bangil poi keloi pat hang ni galenti ru pila ban poi sakawe ka jaka ka ba internet bat ka ba kring ba ya ke bru ban page kata pat kidang sinap pat dep pila ban yui re page te kene de ke sinong ka badon hala ceplemo de ke sinong jongi kene ta ngadon ngayek nak khamat bat perlok ndin bat ngai nga thaj bha amar khia plat ke bak bat kataru bat ke jing shit artat nga thaj bha ban yak bat ke perlok ru ki slim plat ban yak ta kadau muslim kalau kawak bha ban poi kloi sekarang suri amar la slim bha ngam poi shu sekarang suri ta kata ta kadau nga excitement bha excited to reach the classroom kamen bha ban poi sekarang suri ta kadau ni de sem masih bedon hasjan hasnong jongi hi ngaje nak khamat bat perlok ndin ngila kawak bha ka dir na ban poi sekarang suri kedau enta ngila poi hangne PUI kita gilama gila kau gila penjing kumtu gila pen I yang ini gejaka try bam bagi nong wan bagi jengok kai bagi I badon gejaka hangne bagi ai kams lane bagin sa hangti ha jerong jong teulum bagi te gilama gilawa PUI atrak bhai ya gibru panpej bunang meniru don ki toris ki bakalalenti te namar bagi wa kumni te kimut bade galenti balai krasari gede gani galenti nre kam de ma kani gede ka shortcut pat hang ni don ru jaka ba kidon ki mau benda ki ba internet pe kite gilama kilap wa la kawi bha pe kani jing internet jong kani kamariang pa kite perlok pe jing internet pelat jong gitu kite gede mau benda kita tang belum mela ki shana te PUI ngimut banlik no takadau ngaap ye perlok nre idang jing bet hang to te ngimut banlik no na nama kasngiru kasit bha takadau asnyo kum sngo telot namar khia plat kebek asnyo telot pet kite kilama pila anda pila pai hang ne jaka PUI kini ki lama bagi bu ni ki penyeng kata ngilajan poi hakrasuri bat ngi yai lengba kani surok bat perlok dinadin bat kate nadin ru kadang shoot ngaru ngasut nak khamat ki bat ngani shoot nadin bat kite ki perlok ilat haj bha namar ba la jengai ka jingai kejat namar ba ngiduk pelat ngimdon pisa ban buk kali lani ban thit kali takadau ngihap ban yai daga kejat kumngi kibru kepeduk takadau ngihap bek
Namar ba kuak pelat ke mesin balik takadau hak balik daga kejat ru. Batu senuk ru uwit nakmat tang ban keren ru ngam laj takadau pen I kete ki views pi iskuin ba pej te kali gawe penjeng hasrok te hasrok ban leja kerang surkian cakasum changi man kepor ngeli sum chuta thaj ban bat uneu selfie stick bat kite ru ki slim pelat ban yaj mar ke bisi tang ban post nani selfie kim don por ban yekren takadau ngah ban yaj marwe nakmat bat ke shooting arsat bat kete but kini keli kerang suri pin I nga syok thaj kandiat ngayeng kandiat ang tu namar la thaj kini kilayo ni nakmat kilayi lengba ning surok lakumba shiting entah ngiyaj naying namar na dekijat namar muncin nga up iki namar bagi bisi utang ban post tharai ngila jan pohi hangne tharai pi itu ini geja kamo onda pilawan hangne kerang suri borok pi bab pej ru view I geja ka internet bahamo wala kataru pila wan tela lada pikwa kani caka kalau ngaba internet ba ya pi bawan pej ini perlok ila shu samki namar ba namar nga shit pelat takadau ngamut en syong thaj nadien shu pej ila ino yang namar nga bisi ban pesna itu sabti takadau ngala sadin namar ba ngala thaj pelat ini perlu kila poi syakmat ngapan adin itarai ta pi ngila jan poi syakran suri tadei hap pan rung kerang suri tapi nyu I kene galenti ban lech po kerang suri pej kite gede khar pej pi best phagane pej gitu ngila jan poi pej kene kirana ban lech kerang suri pej igibla ta rong bha ila I tenat bha ngaya jekjat bat ka jingkhia jong kata kabak bat ka jingbam bat ngabam artat nga shooting artat thaj kite gibang busy ban post mo kim don porshu ban yaj nga ki wat kloi non re kim kidang ya bisi bej I ngela jan poi la poi hangne thau chong thaj rengim syong namar ba ngela wa pelat ban poi because I'm so excited to reach Krashuri so I don't get relaxed there so I go direct to that way PE banga yaj bej na nigalenti bej gene giranaru ki sio sukhi mde ba lenti ka ba ban yaj pej kete ke dosbin bangi habangi bam ngino angtu bunsing bapi wan wat ju bread mo ya ki ek plastik ki bapi wan ra nre bread hang to hongte bagi bu kenang galong ka ba kam itnat himo yang ngiru galong ka bakhuj ta PE ngila jan poi hakrashuri pej
ngi bat ikon para nadin ngana kmat bat itay perlok pat gila yait na kmat namar ngaro ngalathat bat kaya jingshit tongos ngi as ngeo kumban yopang tagadaw nahaban ye suki kanang ban namthat plat just few minutes I think will reach to the Krangshuri. So this is the day I explore Krangshuri because in Krangshuri have a lot of thing we'll see and with the way that we should go to the Krangshuri. When we reach there, we have to get relaxed in this place. Now we'll reach to the point. Nta ngelapoi hapok Krangshuri pi tega shat kahapha bat kahepha namar bad dang shudep hap slap tagadaw pi itenat pha pe kanu gajing itenat ba iskun taga shat. So how wonderful this waterfall and make you attracted to come for explore Krangshuri. Please advise you please come sometime to